burung, sarung burung, inilah kearifan lokal. Yang kesal, yang sana, adik ya, kata adik. Ya. Hah? Ino, memang lupa sana ya. Nakikita berapa? Nah, Tape kuah kuhe, sebuah masakan khas Aceh. Makan bersama dengan Pak Cik desa Klung Lala. Makanan khas Aceh yang perlu kita melestarikan. Masakan daripada leluhur kiranya. Maka salah sananya Ushifa obat.